gambar apa-apa, tapi dekat situ korang minta gambar, korang DM, korang minta gambar, okey jap, gambar apa ya yang dia tak ada, yang dia tak boleh jadi saya adalah gambar pakai baju SEKOLAH. Tak pun korang ajak dia VC, and kalau dia boleh tunjuk ni, tak pun Lokso tu adalah saya. Kalau dia tak nak, jangan check dia, jangan percaya dia. Faham tak? Sebab kalau saya cakap ni, tunjuk you lagi kukuh. Oh my god, kalau tunjuk I malulah. Takkanlah pukul esok pagi pun I nak pakai macam ni lagi. Okay, yang mana belum follow dulu. Okay guys, saya dah nak end live. Thank you so much ya. Thank you so much. Saya undur diri dulu. Thank you. Yang mana belum follow dulu guys. Thank you so much. Ingat guys, korang VC minta dia tunjuk Lokso ataupun ni, baru korang layan. Sebab ada SCC bukan I, okay? Takut terkena. So jangan sampai terkena. Izani, thank you sayang. Thank you so much. Apa-apa yang dia buat, dia tipu korang ke apa ke, saya tak tanggungjawab ya. Sebab saya bagi memang ID saya, tapi tiket CC tu bukan saya punya, okay? Satu je saya punya. Panas ni. Dah kasih sibuk dah kokoi. Sabar, okay? Sabar. I tengah buat live ni. Kau nak kalut kau tu kenapa? Ayo. Stress tak I? I stress tak? Dengan kokoi lah. I tengah live kan ni. Yang mana belum follow dulu guys. Yang mana belum punch card dulu. Tak dapat aku beri kesempatan. Guys, come on guys. Bye bye. Yang mana belum follow boleh follow dulu, okay?